За produkciju хлівського гною потрібно ховати статок, але го у Валалі ostatnich rokov neisce malo jest. Jedni z maločíslených, ktorí ešte všetci majú statok, to familia Naď, ktorá má teraz 30 zovtí barančata, švíni, veli, fajty, rýžnej živiny. Co robíte so hnojom o zazovcoch? A tu po zahradi, po polju, pod paprigu, pozidíme še každomu podaku što robi. Na predaj net? Nie predávaš. A i to by mohlo, nie? A bolo by, ale možemo znajar teraz, bola hromada, keď bolo teraz da zešec pri kolici veľký hnojarky vyveženi tu na holj, tu zahnojené, na polju, gdje pod paprigu i tu papriga i tak. A veterinar má roboty u vás? Bolo, sme počali s kvecom karmiť, bolo jaký šik. Za čím ste počali? Kvece som im dali i tako i bola chorota. I však tak nie, zdraví ovci. Овці не тяжко ховаться. Є за всілякі одрутки, а коце ще 3 рази у 2 роках. Главний овчий продукт то баранчацина, потім гной, а волна ма наїсться нічовну ціну і не надоповнює ані трошки штригання.